A tēnā koutou, tēnā tātou, I tēnei wā ua o te urutā, ko te korona e rere ana I runga I te matua o te whenua. E tikana ke oki atu o tātou o kāro, ke ngā kōrero a tōu rau ko te iti I tō rāua nā wā arā ngā kupu I roto I tētai waiata. Ana e pēnei ana. Ka pai au e no o I runga I taku waka ia te Manawa-nui. Ko te io te rā kōrero e mea ana ko tēnei waka e auarite ki te kaupapa. E piki tātou ki runga I te kaupapa o te Manawa-nui. E piki tātou ki runga I tēnei wakāro ana he apōpō anō. A tuatu I nei taimaatanga he ora kei mua I te aroaro. Nō reira, kia kaa, kia māia, kia Manawa-nui rawa tātou. I tēnei wā taimaa, e no o tōpū ana, e no o wee ana pēr I te wānau I roto I tō kāinga, he apōpō anō kei mua I te aroaro. Nō reira, kia Manawa-nui rawa tātou. Tēnā koutou, tēnā tātou. I'd like to acknowledge everyone that is coping with the difficulty of isolation during this time of the pandemic of COVID-19. And perhaps it's important for us to consider the words of tohu intuwiti, in particular in their waiata, ka pai au e no o I runga I taku waka ia te Manawa-nui. That we should get on board this waka of te Manawa-nui, of resilience, te Manawa-nui. The waka is symbolic for a kaupapa, and we need to get on board this kaupapa and think about the resilience we need to get us through. That there is a future at the end of this, and that we need to get beyond these risks and the threats that we're faced with, because we know that the life ahead of us is one where we will be able to find solutions to the difficulties that we have at this time. Kia Manawa-nui rawa tātou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.